Kani gade ke Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. UMLA ka South Shillong constituency ubak san bor sulai hene ka sngi ka arpunyo trek unaitung ulakot hajar iki arpapra tuli kitna trekam baperoper jong ka sarkar jela kentop ro kitna trekam jong ka sarkar pedeng hadin balayo ya ka jing ot jing nam na ki pai ba bakim jiyo jing tep satya halor ka jing penbena ki kampan roi na kini kitran trekam jong ka sarkar watla ka sarkar ka jumang pisa de ki folklore tingka ya ka song pisa na ka benta ki kampan roi bar ka jing pentrekam ro iki skim baperoper ha ka jela na waisnam shau waipan habakaran hakinang pathai khobor hadin ka jelang uba san bor sulai ulai tho baula patha ikini kitnat baro bakin pha ikikendon bat de ka jingdan ki skim balamang ka sarkar sekipai ba hapo arphosngi khnang banyo manthai ka committee ka banpai kerpang yakani ka kam uba san bor sulai ula ongro ba ka jingtuna plat hakaba pentep jongkini kitnat sarkar sekipai ba iki song penroi bat ki skim balai phojan kala bo jing e ikipai ba khamta mi kitu ki bakwa banjang halaki jongki kijan namar ka jinghiran hakayok kam yo jam hakitnat sarkar baper konthop hakitnat sarkar jela bat kumjo jong ka sarkar pedeng kajing tumui jong le kajing alang kolong ba ngele ka pat ya bro kini ki arprat ligi department ka bukan tuk nado ki department jong sel government ka state government nanta ki bank nanta ka bade ya kini ki NGOs de bakin furnishing ya ki guideline but ka allocation of fund for this current year tinggal araya kata but apa news ni kin sepenpoi ya ki guidelines bro but ya ka allocation of fund kind of scheme te ndeng ayo itu then only is a study na committee jungi then only we will bring it to the information to the general public te kum balong ibabun scheme sarkar kita nei nene ki bang solution galong ba kaduna tangga ka jing pentip lembaga advertisement dan buon ki bangkit te dakim tip ki pagba kim wan tengembut kumbangi after financial year ki buon ka pisa ki return dai ki return no ya pisa te the reason behind habangi discussion tentang interaction tengah akar part ikini ki various institution ruba kita kam ban review be gadai bakin advertise pentip nol notice board wiwa at we pentip we are so pentip bring into information sa kikot kubor nangka mo namaka kumbali akaram ta kidon ru ka keyboard jet provision ban advertise ban le ki bana public steel ki kali gine tay ni tay tenrei kumbabalong tangang bugum gios ko yata ka budget allocation ka don ban pulut ban wai kali bagin wa igibana kinta iposta kin banas ke radio lanesi lomba ki press bagin ayu njukam dan ke dandu ki badan dandu ki babun nanti la suya kerpat ki ba review me kan bring it to the information of the general public